Kiugo kia muoyo muthenya wa umuthi tugukiona thiini wa ibuku ria thimo 8 kuma kamuhari ga 17 nginya ka 20. Andu aria manyenda ona nie ni ndimendete, aria othe manjaragia na kio ni manyonaga, nie ni niheanaga utonga na gitio, utonga na uhotani iria itagaga. Kiria ungiruta kuma hari nie kina bata gukira dhahabu iria theru muno, ona umithio wakwa ugakira fedha iria njega muno. Mithiire yakwa ni ya uthingu, njira ciakwa no kihoto githeri, niguo heage aria manyenda utonga na njiurage nyumba ciao na mithithu. Amen. Ni wega ni guthikiriria kiugo kia muoyo, kiugo kia Ngai kimwe ni gituragia mundu muoyo. Twakuhoya turaikire twi TikTok, Facebook, Instagram na YouTube twitaga kiugo kia muoyo by Waithera. Wathie kou twika wa kirathimo, utwike wa gushare video ici, na utwike wa gucomment, na makiria muno utusubscribe na Ngai witu ni agukurathima.